Logor Jasenovac osnovan je oko 20. listopada 1941. godine. Što je on zapravo bio? U širem okruženju logora izgrađeno je oko 200 bunkera. Njemačka protuzračna obrana čuvala je veći dio prostora. Zbog čega? Jesu li logoraši bili razlog? Ne. Jasenovac je u srednjoročnom planu trebao postati jedan od centara industrije naoružanja NDH. Nakon zatvaranja Jasenovca dokumenti potvrđuju da su svi strojevi za proizvodnju i popravak oružja te razvojni sklopovi za popravak i nadogradnju automobila odvezeni u Kragujevac. O tome svjedoči Otto Breer 25. travnja 1945. godine, Židov i partizan Komisiji za ratne zločine u Beogradu. Po naređenju Luburića, Jasenovac je trebao postati centar proizvodnje naoružanja NDH. Evo koje oblike djelatnosti imao Jasenovački logor, bolje rečeno industrijsko-obrtnički kompleks. U početku su glavne industrije bile ciglana, zaposleno 700 logoraša. Lančara 359 logoraša. Proizvode se metalni predmeti kao što su brave, okovi za stolariju, samari, a u puškari su se popravljale puške, u automehaničarskom odjeljenju popravljali su se automobili i tenkovi. Za puškarnicu kupljeni su rabljeni strojevi iz austrijske tvornice oružja Šter. Pilana 120 logoraša, tvornica tjestenine, električna centrala sa stalno zaposlenom kvalificiranom radnom snagom. Građevinska grupa sa 600 zaposlenih logoraša stvorila je i ove pogone, zgrade i malu industriju. Užarija, uljara, sirana, sodara, pekara, mlinara, mesnica, mljekara, sušara, stolarija, postolarija za ustaše i postolarija za logoraše, krojačnice za ustaše i logoraše, kolarija, bačvarija, daščara, ugljenarija, drvorezbarija, soboslikarija, pismoslikarija, autogaraža sa automehaničarima, mehanička radiona, ekonomija, dezinfekcija, brijačnice za ustaše i logoraše, praonice rublja za ustaše i logoraše, kuhinje za ustaše i logoraše i bolnice za ustaše i logoraše. Radno vrijeme ustajalo se u 6, spremanje do 7 sati, a u 7 je započinjao rad i završavao u 12 sati. Poslije stanke za ručak rad se nastavljao do 18 sati. Svi novopridošli logoraši bili su raspoređeni u skupine koje im po zanimanju pripadaju. Ekonomija se sastoje od velikih oranica i šuma koje su bile resursi za industriju u samom logoru. Na njima se sve proizvodilo, između ostalog i suncokret za uljaru u okviru samog logora, ekonomija za uzgoj svinja, žitarica. Postojale su sljedeće ekonomije. Uštica. Tu je radilo 60 do 80 logoraša i logorašica. Tanac. Također 60 do 80 logoraša i logorašica. Gradina. Oko 300 logoraša i logorašica. Mlaka. Tu je radilo 60 logoraša i 60 logorašica. Jablanac. 200 logoraša i 100 logorašica. Gređani. 120 logoraša, 80 logorašica. Bistrica. 60 logoraša. Vojnovićevo. 150 logoraša. Feričanci 100 logoraša. Ekonomije su obuhvaćale na tisuće hektara obradivih površina na udaljenosti oko 70 km od samog Jasenovca. Logor Jasenovac Kožara, osnovana u siječnju 1942. godine, nalazio se u samom mjestu Jasenovcu u Dimitrijevoj ulici, danas Budisavljevićeva. Kožaru vodi Židov Silvio Alkalaj kroz čitavo postojanje rata. Sastojala se od samo jedne zgrade koja je nekada bila skladište žitarica Ozrena Bačića. U zgradi je bila brijačnica, postolarija krojačnica, kefara, valfasi, radionica rukavica, laboratorij,
upravna pisarnica i ustaško zapovjedništvo. Izrađivale su se čizme, cipele, torbe, četke, rukavice i sve od kože po narudžbi. Logoraši su u dvorištu izgradili zgradu u kojoj su bile radionice i pogoni. U samoj tvornici je radilo oko 147 logoraša i svi su stanovali u obližnjim napuštenim kućama. Broj ustaša koji su čuvali logor iznosio je 18 vojnika, i to po 4 za dnevnu stražu i 10 za noćnu stražu. Uprava logora dijelila se na ustašku i logorašku upravu. Ustaška uprava sastojala se u tome da je u njenim rukama sva naredbodavna vlast, straža nad logorom, komunikacija s vanjskim svijetom i nadzor nad radionicama. Logoraška uprava sastojala se u tome da logoraši sami upravljaju životom i radom u logoru. Dijelili su se na logoraše slobodnjake i logoraše poluslobodnjake te obične logoraše. Logoraš slobodnjak ima puno povjerenje ustaša i on se može slobodno kretati po logoru mjestu Jasenovac, a za potrebe službenog puta može bez pratnje putovati i po nezavisnoj državi Hrvatskoj. Logoraš slobodnjak ne boravi u logoru. On sa svojom obitelji živi u samom mjestu Jasenovac u nekoj od praznih kuća. Logoraš poluslobodnjak može se slobodno kretati u okviru samog logora, a također i po samom mjestu Jasenovac. Obični logoraši mogu se kretati samo u okviru logora žice i ne smiju prilaziti manje od 5 metara samoj žici. Logoraše pred upravom logora predstavlja logornik, a pojedine radne skupine vode grupnici. Prvi logornik bio je Bruno Diamantstein.